apugan kota manapatanu aisiteteun isomere akasa kanyape aluare Lucas Senior ko Uganda kanu aikiauna Dr. Edna Shoman teso college ediopet kanun luda ebait ai medan koto mabilioni tomnakan lu elachunitai agangatanin na itorunit oroetela Shoman kedabo lasho meseduta kitere teso college alae ibilioni kan kanu aisiteteuna aboisho na gilegela imoriartos ne peretesishak atu konuka level keda aitemono kina na ka laboratory etimula samak ingarni kite same smith kiza kesa apoti mani manata esemero ngon kanu aishisha undocho aboisho noda busakinet aisite teuno kwa papelo rapugan alachuna PI Julius Opaso apolone semero teso college aloed ngeze ya balebe ebune asomana yatakit ai keito kuju para ngetakin aswamngin so yala manager pugan aina kini todi artangin that guest job nebe state ya ngati college aloed jai lipi bonebe oge unaduko wanje tungaswam na raido ne raido na pakola ne roma masome ge unaduko sibude wale koso pondo so bija kan muno odo stuma muno ngichun polo tetenarete across na we contractor ikeu kunya da wai so kapesembero yalama kapakina yau na swimming pool kapakina yau na duko ne butinginda yalama isemero lu Apollo Klose kuntai ai medan kota magangat kanin kesimori atos teso college ntare kenjojo SS St. Balikudembe Metala Kamaria SS Vincent Oluka Apollo Necholong Board of Governors teso college aloed nyese ebalebe etube misda ejamunobe ebuni eyatakin alosta konye kwape aparasha kwano kau Ikolo sa yalam kina pugana kwa pido Ministry of Education anwa seuno teso college oto musomero ilu erasi somero ilu emojongitos ekanyi bone du mutotora reremu dare rengune polo teso college ngese dope bon koto mateso anwa dumuno aitemono kineta kida duko kine aduketano iteteke ngesa o mitenge be edda una dukio kida aitemono kino so la metongo la jokono ile petito edu e jok no le perte asioma keisiana kinaka ai boyoto na jok Gabriel Esikukaluka TV East